Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinina atama tebukna pengala ta'ala ke hadir iru pengala ta'ala nautusu inabita to nasari pamasinanya salamakan ukolinoe untuk membawa hidayah, untuk melengi apati ruang maga batena pawangi apati ruang napabukungi si bawa agama kami nang mariase onro nari sisi na pungala ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Jadi memang pungala ta'ala mutus Nabi Muhammad untuk meringi apati ruang. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Pungala ta'ala mutusu Nabi Muhammad untuk bawangi apati ruang. Wadinil haqq, nasibawai agama kami na cocok ia komelo ki madising madeceng okkolinoe akamalakani agama yang kay nabawa nabita to nasari pamasin ni asalamak tunaka nabita may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nigi nailora pungala ta'ala madecing yufaqihu fid din, iweringi apahangang ri agama. Sinino masalah malabing kadere napay bunga jaji nabita pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Irwatu ni jajian nabita magine setahun gajah irwatu ero angka tentara Abraham asenna gajah natonani akatana iru tentara bergajah, tentara Abraham yang mengendarai gajah akatana melo irutungi Ka'bah apa najepui maka da angka matu agama mompo okwe gangkana maminasa mirutungi Ka'bah persis waktu itu ijejeng inabita pada tanggal 12 Rabiul Awal kemakadamagi nangka Rabiul Awal nanya manang kayasang bilang kalender Hijriah malak dapur menadita mak bilang soro itawe mak bilang soro itawe itu mundur. Iya jagai Ka'bah waktu itu nenena nabita italla Abdul Muttalib
na pangajari niro tentara Abraham maka maingaki iya ko Ka'bah melo tasolangi berarti agama tasolangi iya ko agama tarutung agama tasolangi pungala ta'ala tewa ini ko bembe kumitala iya mo pakampina tapi ko Ka'bah melo murutung pungala ta'ala muewa tetapi iro Abraham digaga pungala ta'ala na gimana pungala ta'ala muewa digaga pungala ta'ala na gimana terumi melo rutungi Ka'bah pada saat itu maka dia pungala ta'ala wa arsala alaihim toiron ababil lawutusui manu-manu ababil asanna agana pagaw iro manu-manu iro tarmihim bihijaratin min sijil narempai batu iro tentara Abraham batu pole neraka sijil akibatnya aselena waktu manu-manu narempai batu karikil pole neraka sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul na pancaji ro tentara Abraham si tentara bergaya mengendarai gaya sebok pada daupurenan rulla iya ko yero batu kerikil lepur neraka sijil na kanai laka na gaya tembus letuk babuana apalagi kau tahu naruntuk kau tahu nak kena di pada waktu itu peperangan antara tentara Abraham yang mengendarai gajah dengan burung ababil menurut penelitian maka daerah batu kerikil dan alai manu ababil pole neraka sijil itu adalah virus berbentuk kerikil pada batu kerikil virus watunna corona virusnya dena pita liwat ladak na itau apalagi virus watuero pada batu kerikil terena ia kolak na gajena karena sakbo latu babuana menjadi capu tentara Abraham waktu itu burung ababil malayro virus yoko neraka sijil dena marigaga pakatandina magina koro nasaba utusan na pungala ta'ala Abdul Muttalib jagai Ka'bah watwero pacingi Ka'bah watwero purana mamusu burung ababil si bawah tentara Abraham matemanang tentara Abraham lalau sinasari-sari iro virus iro batu-batu iro batu kerikil iro na pacingi sisa dena Ka'bah dena kana virus Abdul Muttalib magi nakwaro nasaba marappe ko pungala ta'ala agama na pungala ta'ala na urusu jadi ko agama na pungala ta'ala yurusu tu makawe baraka okuidi amola saya mabela to nereko agama na pungala ta'ala yurusu sinino masalah malabing kadre gakana purana na salingi Ka'bah nala ni apona nala ni nabi tato na saripa mas na salamak napatamay Ka'bah na pangulo ko pungalatala na panilodo ang watun na janji nabi tato na saripa mas na salamakang mpaka makakasitapana tanya bawa tapana makasing bahkan amo pangkaukan na sipak-sipak na makasito jigangkan makada guruta Ja'far ilalan na kita barasanjina
Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqa la zati wa sifatin saniyah. Iro nabi tato nasari pamasinannya asalama katau kamina suku ancajingenna suku watakalena suku to sipakna watakale suku nabita magaretta tapana magaretta itu nabita na Nabi Yusuf biasa katita Nabi Yusuf tapi kau makadaki Nabi Yusuf atau geretta atau pok bawan ni onro geretta na yasangi Nabi Yusuf ya kau makira lasunay makun raya nalalo capu lasunay kira pak jelok na nakira dia na sandingi onro geretta na Nabi Yusuf nama gerak tapi Nabi Yusuf makna gerak tapi Nabi tanah Nabi Yusuf yang nonton pe digaga foto na apa ya kita orang ni yang kagasi male baleho dagatungi wiriwa tatane di mana pangotoy sila pulapo batu onra suku kenna watakalena Nabi ta onro gerak na Nabi ta suku na gerak na ya ko ang kataw majata pana na makdape ko na bita macin rolatoy magarata cede dena paday di amope ko garata na tetapi nasaba dena suku garata na ya ko to makdape pede magarata idik pede majata pe ya po na bita ko to makdape macin rolatoy magarata cede tapi tania gertak nabi tamelo ya cinrolai melo ipapadai tania agana pale sipak-sipakna sipak-sipakna nabi tamelo ya cinrolai nah yenero natu mamaulu mamagi-magi ang kasipakna nabi tawa dialah katana pungalatala mutus nabita untuk membawa hidayah bawaki apa tiruang gangkana si ponengi nabita yakka mancaji suro mancaji nabi mancaji suro 40 tahun umur nana yakka mancaji suro dena gaga na pikiriki ilalang atinna sangadina kemaslahatan umatnya idi mana manina pikiriki beko carana nasinin na taulinoy amode penatama seleng sarikomang ang kamanang itama seleng gangkan nama tu bebas neraka masuk surga sehingga watun na melo mate nabita sampai melo mate na pikiriki umatna kata terakhir dari nabi mulutnya nabi itu watun na melo mate ummati ummaku as-shalah sempajangi an-nisa makun reye makun reye yaitu makun reye magampala data masuruga nasa nabita apa memang ko pakitaku ya tungka masigi onroy denang kanamiga rone wina makun reye inatoli makun reye mega tungka masigi onrelo to 5 kunray mega tapi kalau kak pasae mega to makunray oko toko mega to makunray dan insyaallah oko suruga mega to makunray
Magi na mega makunre okko suruga, nasaba iya tu makunre menyemelak dak tama suruga. Maka di nabita, iya ko makunre na jagaini sampajan 5 wattuna. Na pagaw ni puasa ramalanna. Na jagaini siri na siwa siri na lakaina. Na turusi ni lakaina. Taat kepada suami. Arwa babanna suruga make dani mu'bi'i. Bu, iya tola. Maka dari babakan iya tola. Iya tola arwa babanna suruga mu'bi'i. Syaratnya apa? Jagai sempajata, pagoi puasa ramalata, jagai sirita si bawa sirina keluargata, turuki lakaita arwa babanna suruga mubiki. Na ya kotama ni suruga makun reye, amode na tama suruga lakaina na salah itu. Itu hebat na makun reye. Ya kotama ni suruga makun reye, na de na tama suruga lakaina. Oh na salah itu. Laba kajol dah ada. Tapi idi orang ini amot tama ki suruga, tapi dena tama suruga bainewe nagatang aja si wali, nagatang aja si wali. Je kedua bene, dua tuh lele wali. Magina koro arrijalu kawamuna alan nisa, yaitu arwanewe menjadi penanggung jawab pemimpin loko makun reye itanai matu maga na pimpinge. Ya apa makun reko tamani suruga laba bawa na salai lakaina. Ya purone amut tama suruga na dena tama bainena igatangnya jena. Ya jero bahaya daro. Sini no masal malabih kada. Deji. Ni gawat dijagai makun reye apa arwane. Ia toko tame narakai makun reye apa to arwane nagatang ajin. Niga ambokna. Yang kedua lakaina, yang ketiga anak boronena, yang keempat anak aronena. Jika makun reye masalah kedoi, iya pak ya popupuran. Ambokna, lakaina, anak boronena, si bawah anak aronena. Iya popupuran apa ya? Iya tomi wadi ngapae wadi jagai makun rey nama kesingin. Iya ke ustase, aja terenungi. Iya purma pidato matu makde ini. Okobolana ni gapale okobolana, ambokna, lakaina, anak boronena, anak oronena. Iya wadi mampi he. Ustase purma ceramah laba ni. Jadi iya oronene apa he? Iya na arwanewe melo ipak guru agama berangka modalana bimbingi agama iya makun reye iko melo kipak kesingi makun reye iya pak orwane tahu rusuh pakai agama ya pak ambokna pakai agama bilo masigi lakaina bilo masigi anak boranena, anak aronena, uragakin ama gamanya, berawat dingi, najagai wimakun reyna. Sini no masal melebih kali. Jadi Nabi tak membawa hidayah. Jadi waktunya, iaka Nabi tak mencaji Nabi. 10 ni tahun, iaka na mencaji Nabi. 10 ni tahun. Nareki-reki ngitau tamay na kanay hidayah de panagana si ratu tau. 10 ni tau mak dakwah
menyebarkan hidayah na depa na ganna siratu tau na kanna hidayah amuyro siratu iya tomi padai wawanna Nabi Nuh maka dai wawanna Nabi Nuh mana rokat taba'aka illal ladzina hum araziluna badiyar ra'yi Nuh samanna je iwita yimi tau nakanna hidayah yimi tau macin roleri di Nuh iya mana mi cundek kewe digaga zamanna digaga gaganna digaga orang paranna makoro adana wawanna Nabi Nuh na pudangan Nabi na iya mana mi ta macin rola yimi cundek kewe Nabi ta makotoro 10 di tahun Oko tanah Mekah menyebarkan hidayah de negana siratu tahu iya mana tuh cundek kewe pada Bilal bin Rabah hamba sahaya diperjualbelikan Ammar Iro Ammar anak biu-biu mati ambo matindo jika kanan nakapesa alena Nabi tawatir iya gaje Roma mapejang atau pak kampung mega matojo jadi nakapesa alena pak lebih 10 tahun nah daripada ganak siratu tahu iya betul cundek kewe iya gak mapejang ataukah pak kampung matojo iya roh narisokan bita dijawab oleh Allah iya sabak na depa na turung hidayah watun lo kota nama ka watuiro na sabairo na bita watuiro depa na pol batena mak dakwah magi na de na pol ang kamu panarannuang ni ganarannuang Abu Talib amurena iro amurena tongang ide panatama selang tapi napudangin nurena dakwah mo kunure iya kuang kata macai iya newa yang kedua bainena Siti Khadijah so gila ndak ya sangi Siti Khadijah ya ku ipat depungangi agaganna ipat depungangi agagekos tanah Mekah ipasi bandingi agaganna Siti Khadijah mega wupi gaganna Siti Khadijah bainena nabita tapi capui rogagairo na balancai untuk agama untuk penyebaran hidayah gangkana na lega pungala ta'ala ya tahu dua mati Abu Talib mati toy Siti Khadijah magi na lega pungala ta'ala neloy mapalabanga kumanang idi maka de iye ko agama tahu rusu aja na tahu lengiton risandre aja na tahu letaran nuang tapi aga ya ko agama dasarna di amwalikum wa anfusikum ya ko agama melo yurusu warang parata si bawa aleta aja na warang parata ni bawang deta sulungan aleta tamagai suruga warang parata ini de aja to na ini ni bawa tapi warang parana tetap pakai deh jadi iya ko agama melu yurusu aja gaga tak denungi yampai na lega na bitai gangkana mapatujun na bita apa watun na mati Abu Talib mati Siti Khadijah taliwat-liwat ni bate na tawe pandasarase na bita de nagagarapa yun ruita na magkama dakwah menguju loko Taif sange Taif si di dataran tinggi sebelah selatan kota Mekah asera 10 kilo tupu menre letu yokro nalalangi nabi taye nalalangi tanah Mekah loko Taif 93 km tupu malalam materu nalalami nabi ter latu yokro napodangi amurena melo kak mak dakwah mure ko kamput tay aga melo muat dakwah
Nah kada nalanti ka pungala tala mancaji suruh mancaji nabi maka de amurena salah lanti pungala tala kui ko nalanti agamu caurangnya agamu caurangnya iya mega duiku matandre jabatakku iko anak biu-biu degaga kamu masa iko nalanti salah lanti pungala tala kui ko nalanti salai deu palaba ko makda ko kampung leko murena nomor 2 si dibicara na 2 leko nomor 3 liwa pa maka dero amurena nomor 3 bani Thaqif na podangi pemuda kallolo aja mula pesangi mak beni Muhammad oko kampungi wenni rimpai mak de iro kallolo isuro mirimpai na bitta isuro misuri makde na rimpaki batu nasirimpaki batu na bitta sampai ka batu kan na utur na bitta madara iya mana na pajar rimpaki batu masuman ko perbatasan ke Taif oko nulepak bura-burai ajena natimangi darano tuna apa magai neng kalingi tanai mak bicara maka da komiti darana Muhammad kolakaku lau balicuangi Taif neng kalingi nabi mak bicara tanai gangkana natahat darana dena lapasang miti darana kota natahat darana napa nasusung ko wajayuna macam lah mana wajib yuna nabita ukur mak dari ki angkamu pagalalang wad dinakan na hidayah to pakuingi nabinna ya kon kamu palala wad diwola amu marji paye lawla to jadi na putus asa nabita tetapi aga pale ya kon kamu pa lalang jalan-jalan hidayah wad diwola na wad dinakan na hidayah tau dinoy amuy malakda panay lola to malaikat Jibril tersinggung engkai pole malaikat Jibril Muhammad dega mumelo suroka maka iro bulu elautan na Taif lo patapai ro to pure rempel ki ko batu na peja pada soko pipi dia melo surga nak kada de aja iem pai makuaro na sabae deni seng makada decel lo bawangi iemina pakuakaro na sabak mangi deni seng makada apatirol lo bawangi jibali mana millo doang ripu ngala taala sirkom manginakan na hidayah to Taif nakan na hidayah to ta iya kotani alena anak napa iya kotani anak na apo napa makor pacintina atinna nabi tato nasari pamasin nya salamakan tidak ada rasa dendam mo ya sirimpe ki batu mak darutuna tidak ada rasa dendam ini pembawa hidayah ya alhamdulillah macam neka mak dawa itu penangkan rempek kak biasa mau rempek tapi sanggara Nabi tak rempek batu begitu perjuangkan soalnya dia membawa hidayah sini no masalah lebih kadere gangkanan rewa Nabi ta okota na Makkah man nawa-nawa si pali betungan na upam mula ke gani dakwah we apa okwe deni gaga mureku deni gaga badeku loka Taif amureku telu mapadorane matandre mana pangkatna na suruh mak de. Nah, pada waktu dia tawakal kepada Allah. Nrewa loku iya kota ni di mewai kapuang man rasa kak maka disitulah diangkat Nabi menre ipatarimai yang sempajang iro sempajangnya pakak kasa iwat ding napake atai si sumpu pun
angkana na pakai nabi ta untuk menyebarkan hidayah itu sholat. Yolo na iro de pagaga. De pagaga pusa mo pinamita pekkoy batewe pasi sumpung atay na puang Allah Ta'ala. Tapi boleh na tarime sampayangnya, iya na sampayangnya na pakai untuk wet di pasi sumpungi atay si bawa puang Allah Ta'ala. Jadi deme toto dulu si sumpung puang Allah Ta'ala tau de na sampayang. Apa ini pakak kasahe wet dipakai nasi sumpung atay nasi bawa puang Allah Ta'ala itu sampayangnya. Nah, maka irna hirsukan kita as-shalah sampayangi jagai sampayangi alirinai agamai nigi patatong sampayanna na patatong agamana nigi dena sampayang faqad hadamat din majapira tahu rutungi agama nah tanya agama lagi rutungi agama tak ni kapale selengi de na sampayang itulah meruntuhkan agama na senabita maka tugas ta ini ia me palabang sampayang ni iwattunna nabi ta puna tarima sampayang ni gangkana nasalaita na Makkah na lokko Madinah aga tujuan na lokko Madinah untuk mendirikan sholat berjamaah apa okko Makkah natiasya Abu Jahil yonroi mas sampayang Masjid Haram natianya Abu Jahil yonroi mas sampayang Masjid Haram jadi biasanya tutup pala iat tema Masjid mas sampayang Abu Jahil biasa gangkana maka kita aja na jolo gagap balik ka iya pertama jolo mas sampayang mas sampayang ni nabita okko Masjid Haram angke Abu Jahil gasina pagaw Muhammad cua okroy nasa ni cua matangangnya sujud nabita maka dia Abu Jahil kalau lo anak ko si bawah angkaro perlu onta ulei potongi Muhammad ko matangangi cua matangangi sujud nabita ipotongi perlu onta onrotana na yero perlu onta yero denul lemak toko ginabita nade cengka nabita telak sainap ia narum mala piso tama masigi naitay nabitay potong perlu onta ia narum mala piso napa na tokdo napa na cori talok do isa na perlu onta sesa maring-ring nasa di nabita nakaulun na tuyo manisakbo na rupan na diyo manang isa perlu onta rupan na nabita na diyo isa perlu onta teri Zainab maka dari nabita Zainab aja muteri berkat perjuangan kita ku mamasi pung Allah Ta'ala muitai matuk selenge tamok ko atinna tawe muitai matuk barakae muitai matuk hidayah tamok ko atinna tawe jadi memang agama ipalambangan si bawah an rasa-rasang walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana hanya orang-orang yang bermujahadah bersungguh-sungguh matongetong ngoko agamaku maka dia punya lanahdiyannahum subulana ia natu matu lawaling hidayah mulai leleku jadi anda rasa pengurusu agama buat dinaleki apa hang pengalatan agama terbukti tongan angka iasan hindun natanron saga ditamai ontai okko gorok jarunge lau tamai ya selang unru cacana selangnya saga ditamai ontai okko gorok jarunge lo tamai ya selang
Nathan Ron. Nah, sisana tama nabita pole Madinah lokko Makkah pemang merdeka di salangi watiro yero hindu pure matan ro makada saga ditama yang ontek ko jarungi lo tama salang nasalai jasira Arab apa nakada komunro ka ko misa gak tama to jadi nasalai melo maliwat tasi dena lay lopi apa komendre lopi yero hindu kandas lopi de lolo ipanupi na pelolo laba sih mendre si lopi berikutnya kandas sih degaga lopi mulai malai nrewa pi matana Makkah letut tanah Makkah nakan na suasana ta masalang mangelek-ngelek si tawe hindun de panatamun te ko gorok jarung mak itu tuh boleh si kamput teman rumah makar bunga-bunga kita masih tak balik ni masih tak gili ni masih maka dai hindun tanya aja iya ta masalang selengit tamaika selengit tamaika apa waktunya kan eda jadi perlu buat suasana nasalai tanah Makkah nalo Madinah sampai di Madinah aga nak buah nabita adalah masjid tania kantor tania sekolah tania bola langsung masjid mage pak rencana nabita memang mendirikan sholat berjamaah jadi masjid Nabawi nonroini nabita mas sempajak berjamaah pertama. Jadi pertama-tama di Ipatatto sempajak berjamaah itu pada tanggal 1 Muharram tahun pertama Hijriyah Okko Madinah Purana yerodena nang kanalai sempajak berjamaah na nabita letu matina amo matanga mamusu mak berjamaah tuh gangkana biasa na pak guru angka yasa sholatul khaufi sholat dalam keadaan ketakutan biasa kok pondok biasa pak guru sholat khauf bikin 2 baris 2 saf ya kok rokok barisi pertama iye angka senjata angka gamma bali pole itidal pimatu saf pertama na perrokok saf kedua iye si angka senjata sedi angka bali pole suju matu yoloe yesi monroe itidal angka senjata si sele maka kue dena nih pak guru itu pak ditoga perang ke pematu musuh nampak pak guru sih magi na sampajang na patok kana ditaye iya sampajang ngetonangang serikom mangi malemak ki li supe makampota kendo je kamput tas hitung-hitungan nah. Kamput tu ini adalah suruga. Suruga. Neneta Adam okko suruga ya buah. Mak bija jaji nenek. Jaji di ambok ta. Jaji nih. Maka ini merasa nih taulino. Apa makanya pak kita mata nenek tajajo kolino ambok tajajo kolino ini jajo kolino ya seni ale taulino padahal hakikina tuh tahu itu penduduk surga nenek tak ada moko surga ya buah engkau ogi lo Malaysia sompo meta mak benyo koro jejeng anak nasi jajang anak apona sih jajang anak aputuna jajang anak apa agak sih kacik-kacina tanai geri apa kacik-kacina tahu agak kok saya orang Malaysia nenekku lahir di Malaysia bapakku lahir di Malaysia, saya lahir di Malaysia, saya memiliki penduduk Malaysia, ya kok tamaka Indonesia pakai paspor, merasa penduduk Malaysia, padahal
aslinya ogi. Aslinya ogi. Oko ki Makassar si runtuki Cinana tokewe. Toke orang apa? Orang Pindrang. Kenapa merasa orang Pindrang? Nenekku lahir di Pindrang, bapakku lahir di Pindrang, saya lahir di Pindrang, saya orang Pindrang asli. Padahal amui bisa itu salo tetap ke Cina, toke. Pokok kampungku bega Cina. Nah, jadi merasa ini rupa tapi penduduk surga. Nrewa ki matu ku surga. Oko ni romon rumah taru-taru. Makanya lino tania on romarakda. Oko pimatu suruga on romarakda ta. Yang tu nami kata roki okote dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ir papakainya irwe lino tanya on rata he tanya kampota sementara oko kimatu suruga mataru-taru degaga pagangkan oko suruga on rata nasuro ki puang ngalatalo kolinoe mak buah bokong berangka ipakin rewa. Maka dia pungalatala watazawwadu aki buaki bokong fa inna khairaz zadi taqwa bokok kami nama kesinge ipakin rewa suruga adalah takwa. Ya komeki rewa kampoto ko suruga salama ia tak buat aku lihat takwa agak setakwa. Ia ko inrang bicarogi sangat takwa maka daki mi tahu tapi ko to mi tahu ko ulae de to mak depe tapi ko pungalatala yon ri mi tahu justru marapeki gang kana makada pong tahu mar ya sange takwa pade laona ko to mola lalam maja inannungi makasinge ijagai romajai aja na yola makotone sangi takwa ijagai aga na surop ngalatala laku-lakui aga na tiang aja tapugaui inilah takwa menyamang ipau tapi fadilanya maka dia pungalatala wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara ipak berisi imatu tama suruga tau mitau iri pungalatala deni paressa dini paressa iya ko itaja mopi paressa tay natama suruga metta iya kokko yaumul hisab si sabbu patau antri paressa tak cili-cili si di balolos tama suruga dia muring kita luki metta to talu sabbu patau apalagi kurang kita lu ratu ki nasi aga juta tahu apa mula nabi ada latu ini makanya ia jalan pintas masuk surga miliki takwa. Fa inna khairaz zadi takwa. Bokok kami nama keseipaken rewa kampota adalah takwa. Sini no masalah melebihi kadere. Makanya Nabi membawa hidayah, memberikan contoh teladan uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Nabi memberikan contoh teladan itu uswatun hasanah. Iria sange hasanah gau decing ia makyap palangnya. Ia koma decek bamin ada nakyap palang tanya hasanah tapi khair. Decing degagap palana. Ia ko hasanah decing makyap palang. Nah sini na yang menenang kena contohkan Nabi atau nasripa masih dan salamaka kupago itu adalah hasanah. Jadi untuk tama suruga aja to mabela ini cara tabawa tama wesewe kota cinrolai batena Nabi ta berarti itu hasanah. Cara tama wesewe ia kotak cinrolai batin nabita itu adalah hasanah.
najami nabi ta manja bil hasanati falahu asru amsalihha, nigi popole hasana maka iwala 10 decing. Yikumiki tama wesewe pertama kita buat milodom yikumiki tama wesewe Allahumma inni a'udzubika minal hubsi wal habais. Tapa lamanan tak biasa dia lupa baca kutut taman. Satu hasanah dibalas 10 menjadi 10 deci. Tama ki wesewe aji abiowe yakka tama. Satu hasanah kali 10 20 ni deci. Ilalangi wesewe ibesa ijolo aduh napa ibesa ijolo ajewe napa makdongkum siddi hasana makdongkoki siddi hasana apa nih aja tuh mak bicara mas semi mi kong kemewa pau siddi hasana 5 nih masuki dengan kaki kanan 6 milodoki kusaliwani gufrana walhamdulillah pitu hasana kali 10 70 ekesya kita mau weses sosiwan ke 10 berarti ke 700 de cetak buah sia so nape tama wesewe bawa mamadai nama tu asrimun di angka catatan amalata coba baca tama wesewe 700 sia so siaget tanah 60 na tahu kali ni eganna hasana pada na pagaw na bita tama wesewe mamadai ni pagaw na natutama surga manrewe batena na bita manre maliwasa pinamandre depa na masona paja itu deceto yero aga hikmana itulah saya asalna polokoi andrewe upan-upanna nama somopi to mandre maka iro andre yolo ero monro malegga mawari manca jila sama tu ya ko golla monro nakan nate penyakit golla ya ko lambace monro penyakit lambace agi monro itu manca jila satu maka nabi tadu nasri pamasin nasram iya pa naman re kumaliwasan ni capu iro wadingi manca jila sa napa patama isi depa nama so paja nih jadi amang je capu mana ngiro nandre tubue andrewe de namon romanca jilasa untuk mengantisipasi ini maka makanya bita sumu tasihu apuasa ki bermadisini apuasa ki bermadisini lagi-lagi Nabi membawa hidayah meloki madising pamegai puasa sunnah insyaallah naweringi adisi ngepung ta sini no masalah melebihi kadere nah apalagi makun reye nyama igana pakka kasana tama surga maka debi tanah podangi Fatimah ikut tumatu na pengulun nama makun reko surga tapi iolo ibunda Atika tamana iko penasaran nih Fatimah iya pengulun nama kunrei mana kene dangat tama bunda Atika dena jelaskan ini nabi tanah mak de nalai anak na Fatimah yaitu Husain na epa ina peloko bola na bunda Atika ni karo iya Fatimah binti Rasulullah ni kata si bawang anakku Husain arwane maka de bunda Atika de upatama arwane okko boleh salama de gage lakeku mak dibolah maka de Fatimah anak-anakmu apa ji amu anak-anak yang penting arwane
begitulah Bunda Atika menjaga kehormatan suaminya. Amo anak-anak korwane itu namanya lupa tamai bola anak, apalagi kau batu lah. Ini satu. Terpas Fatimah napalisui anak-anak, napalope mau bola anak. Niga iya Fatimah binti Rasulullah. Niga tasi bawang caleleku mani. Tamani. Depa na tuda Fatimah. Maka deh Bunda Atika tuda ki cinampa melo ka tama kamara mamode de namit tanang kalakai ku pole puru melo ka konapa ka naita matu paja ni puru. Begitu Bunda Atika menghormati suaminya. Tamu agung anakna Nabi Fatimah binti Rasulullah angka kobolana na suruh tudah celelena dena, padahal menghormati tamu perlu, tapi napa tudah magai napun royase menjaga kehormatan suaminya. Tudah kena cinampa meka tama mamode tamai Bunda Atika lal kamara mamode Fatimah celelena mitai we angka saprah terhampar sedena babangi angkato baskon kawena angkato wairinu kato handu angkato cambo iya ko iya wairinu jelas na pinung matu wecak ke lakaina iya handu tentu na susui pusat na lakaina ro kapang tapi ye cambuk gana gurang me gina cambuk lakai naro ye saprai ye basong dena meta angkai Bunda Atika masuk pule kamara liwa belodan na cocok melo buting ye coba nangi ni maka butike metalawi Bunda na liwa belota. Maka de Bunda Atika waso poda kona maka dena meta nangkalakai ku lisu melo ka kona paka natiro mabello sauni takona nah kadaga paling gunana ye sapra baskong kawena wairinung handuk si bacambo. Maka de Bunda Atika ya kuang kanimatu lakai ku lau dupai madeci ni lau patudang uko saprewe napalawala ajena lau rame uko baskonge lau saula kita coba gede saula ajena lakai ku yawa baskonge pak pole puru lau luluki handu pusatna lau pinung we cake ya kupura ni matu lo pinu ecake lo jalokan ni ya ko kuramupi bate ku ladeni ki daeng angka cambuk lebih baik di cambuk ka daripada pungan tala cambuk ka matu serimun ini jawabannya lebih Mario le Bunda Atika tama suruga magai gara-gara menghargai, menghormati, menjaga kehormatan suaminya. Weh, gampang pale di bakun reta masuruga syukurlah ada ki angke mu palakaita. Ide gagal lakaita alakai ki. Napa ta salau sala aje nako baskongi. Napa tale cambuk daripada pungalatala cambuk ki. Insyaallah jalan menuju surga. Ini Nabi pembawa hidayah, membagi-bagi nalengi pungalatala keberkahan maulid taye sehingga angka ki napaturunga baraka insyaallah nrewa ki matu kampota si bawa ki nabita to nasri pamasinan ya salamakan amin ya rabbal alamin. Sekedemikianlah subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.